These are the kids. They're playing outside the field because inside it's not allowed. There, it's empty. So this is how the Shillong Public School is functioning here. Not allowed to play in that SPS football field, futsal field. And then not have like ice initial road showing. Kikme kikpa juga kena sekolah ke bapulih ke Shillong Public School. Kelami cekmat bat penpau ke jeng persyak ke bajur, halor ke jengmi jangan madan futsal ke batamai ha kena ke sekolah. Kabala senapan bah bat teh ke katsau teruk ujemang arajar arpun Riau, dau menteri ke tenat pulih putih ubala ke men remboi. Rengkat ke jengidan lang kiwe-kiwe menteri. Kani kamadan kadai ke bagi kena sekolah ke jupenan kam menelak kai, hendrai nadu beladak ban senapan temai ka amsyumlah syasyu ke kena ban ya lek kai ko majulong menchwa. Habagi kimi kipa klalit bani kendo igi bor peniat skol, krio jing syai baga skol klaisoi ke sos kular bat ka kenhon shimet ka ba jupenan kam megane madan kata ka Tunrai Academy. Kimi kipa kila keno bat kamru bai kene madan lapanan kampan ban syakaban kamai pisa. Namar kli ke jing wane lek kai di brig banabar ki basiu pisa ban penan kamyaka. Kumta kimi kipa kila pha daga memorandum show director ka School Education and Literacy Bandawa bani ban peni ya kata ka sekolah kenang bandan ke jing syai bat ban penmi ki jingbo kendon bagi kena skol ken yo biang ban pendan kam ya kamadan ke porlong skol kila dawaru badai bandan ke jing te da ke basyutho bat ki kimi ki pa ban penti kena syai kedar bagi konri kini yo la kai biang haki kenta long skol kum bajulong menchwa Ki konjungi mo ni pang ya ke pak sekolah hang ni ani hapo ani Shillong Public School. Te menchwa long king tip ke iga baca ba ki yo ban lek ki kena ki stop ni lek ka. Ke lek football ke lek aim to te hang ni hapo kadang kamadan te. Then hari ni i renovation work kaladan. Ja ya kani kamadan te we're happy. Baru kat ni lai kemen ba kadang kani ka renovation jo kani ka madan. Right after the renovation la inaugurate on the 14th of May one inaugurate the minister. The name minister sports. They ki ang ba it's for the welfare of the students. Dan itip adian gili on the next day the kids will coming up with futsal balls makin nyelek kai ki put say te ki ang empat sya penyelek kai show. Dan gili the next day kai ke baja siapo janmiet ki ang kilawan nyelek kai ki banabar. Ngin kilang ki parents yung balay sa ngia kendo ke school management ki ong ba ladon kata ka jing sign memorandum of understanding ba kata ka Tunrai some sports academy kan kepada iba kadi private entity kaba shime kan ya tekane ri cakap sarkar mo lai legitim ni tekadi cakap sarkar ni tekane ke school bat ni ka madan tinggi ka school nadu ki porsha te kadi ke madan cakap school ngitip dem dai kaba ki kena ki le annual sports drills kita tak sangsan ka kalano private futsal business kadi business mo ban generate ni so kya kung di parents namar ba kena amni kena kanye adang shimno ikani ke ka baki kena kidan kendiat bro kadang tak kendiat kene mo ka benta di kena tala shimno amenta ka proof ka kadang ba kena amni ala kai ni orang kila kai to sai pi tu sai ting ni msha bro te hey ki kena kai kali ni kata kai school ka provide em ya kata ka alternative ground alternative recreation playground kena tim dia bila kata futsal dem deh kena school bila kata futsal Koi sekolah bestu. Uliak kai lut deh kena uliak kai mesti mare Te buka banyak keren bestu. Te tangkatahi padon ye banong ta. sebut dan taba kata ka di jing so jingi ketika kapalong logic ni teh it's very logical kadang kani pan ka MOU kan ka memorandum kita kijing the list of kilong ki demands ki parents kena assign nangnya berkhot if not berkhot taba kal mengilap ban we can do ki agree berkhot ini ki di kumba sis patam parents kumba pila simple
kata tergede ke gini nomor minister wan ni orang nampak kebentai jom kena teman adalah apa lihat muka dia tang satu kepol dia tang retorik dan soal for the benefit of the children teman ada actuality but it's not the benefit of the children. Ke MOU ngidang pan mentah kan ikut ngidang pan. Who signed the MOU? Who will benefit? Ikut gintik kita kan yang ba. Okay, but then first priority kan it's for the kids, it's for the students. My child, their child, and kini kita sign ni berkat. Kita agree lang bat ngiba. Kani kadai namta ka ki kena. Mentah sa khang kimyo ali akai ba pli ki pat ki gilek kai po do bilat. Mensa. Ningkong ki ong ba sa wajel akai hang di nomor ba kiladon kating football ground. Dah hadian pa to ki nak school ki ong ba. Le akai no hang di nomor ba myo ban le hang teng. Tengi sayang. Lo ni tingin tip baru day kita try day kita bagi namanya MOU ngim pat itu.